Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? Šta veli ova? Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole Neki del ne znam gioco. italijanski, ali imam ideju. Alles hören, ich sage das nur einmal. Evo ovako, dragi prijatelji, dragi gosti, dragi kume. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Nemojte Stefana kriviti što ste uhapšeni na njegovoj slavi. um zu arbeiten. Nije on kriv. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ti ono đubre od komšije Rajka što nas je prijavilo miliciji. Isti komšija koji je u kući pored slavio istu slavu, prijavio nas iza leđa. Da smo bili pametni, mi njega prijavimo, ali dobro. Jeste, sine, jeste. Naš komšija Rajko. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Daj, tu je, mi smo sad, vi ste sad u apsu, ali nemojte dozvoliti da slava propadne. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Ono što mi možemo da uradimo je prvo, da stavimo maske na lice, pošto da nam ne roknu i novčanu kaznu, jeli? Drugo, da nabavimo rakije, šljive, kaj si je, šljive, dobro, i pivo za malog. Treće. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Kume, ne ta maska, obična maska. Nije ovo taj film, ovo je parodija, ne boj se. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Srpska slava se od kad je sveta i vek slavi sa puno gostiju i sa puno ića i sa puno pića. I na nju je svako dobrodošao. Osim ovoga, tebe prijatelju ne znam, ti se dobro uvalio. Gehorsamkeit ist alles. Ovi iz štaba, zarez, Und noch etwas. i komšija Rajko zajedno s njima. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell. Mogu samo da ga dunu, jer dok je mene, pravog srpskog domaćina i mog malog ovde, Antreten in Zweierreihe. na slavi će biti 200 gosti. Schweigend. Svinje, Jeden Morgen sarme ist Appell. i normalno rakije. So, das wollte ich euch noch sagen. Ej, Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. što se tiče muzike, harmonikaša nam nažalost nisu uapsili, međutim, tu pored se čuje neki koncert, tako da imamo i muziku. Tako, doviđenja, prijatno. Moju slavu da kvarite, neće da može.